Murakoze turagarutse, tugarutse tuje gusubiza umukunzi watubajije imari yaba iri ahantu i Bumbogo ku muhanda uteganywa gucishamo kaburimbo, ni uko nta borone turi kubona hafi aha ngaha ngo tuyikwereke. Uyu muhanda urateganywa ko bagiye kuwucishamo kaburimbo ituruka i Musave kugera mu Birembo, ihuza Musave na Birembo ku bahazi. Rero murabona ahantu turi gutunga kamera ni muri uwo muhanda, aha ngaha ni i Bumbogo neza ku isoko ku bahazi, aho muri kubona izi nzu ni i Bumbogo ku isoko. Rero imari tugiye kubereka ni imari iri hano ku isoko neza, murayibona ni kadasiteri tugiye kubajyanaho, cyangwa se za nzu z'inuma ariko nini igaragara, ikoze buri kimwe cyose. Reka tubayibagezeho muyirebe, ni muri iki gipangu. Iyo nzu rero ngiyi ngiyi twayigezeho, ni uko iteye, iri ku muhanda neza. Nkeka ko mubona yuko iki ni cya gipangu twaberekaga, turaje tugisohokemo mukirebe. Dore parikingi y'ikinyabiziga ngiyi niyo duhagazeho hano. Noneho ikindi twasobanura, ifite amanegisi menshi inyuma mu bikari, ifitemo amazu atandukanye menshi rwose, nicyo kintu cyanantangaje. Mbese ubuso bwaho hose burubatse, irakoze, murabona ko ikoreye amasuku, ntabwo igera haruguru. Icyo ni ikindi gipangu cy'undi muntu, ndakeka muri kubona agakorodoro kabajyana ku yandi mazu. Imbere rwose hariyo amazu menshi, ikaba ishaka miliyoni 55, ariko akaba ari igiciro kiri negosiyabule. Ushobora kuza ukigurira iyi mari iri ahantu heza gutya, usohoka winjira ku muhanda. Murabona ni ahantu haba hadakwiye kugucika. Ndakeka murabona ko cya gipangu ari iki. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza, tubabwira yuko tugenda tubazanira imari zigiye zitandukanye uko mugenda mubibona. Murakoze, turabashimiye.